درود و سلام بینندگان گرامی. امشب صحبت خواهیم داشت در مورد قضیه اخیر، یعنی شکنجه محمدعلی حیت زندانی سیاسی و اظهارات همسرشان که بعد از ملاقاتی که در روز 9 مارت با ایشان داشتند و همچنان که شما می‌دانید این ملاقات برای همسر زندانیان سیاسی که حبس ابد دارند در 6 ماه یک بار صورت میگیرد و در این ملاقات محمدعلی حیت با همسر خود از وضعیت وخیم و غیر انسانی که در آن قرار دارد شکوه میکند، شکایت میکند و همچنین از سلامتی و رنج هایی که میبرد نیز شکایت میکند. در مورد این حادثه صحبتی خواهیم داشت با سابق وکیل محمدعلی حیت زندانی سیاسی جمشید یاروف و نظر ایشان را در مورد پرونده ایشان و شکنجه در تاجیکستان و اعترافات اجباری خواهیم شنید. جمشید یاروف، خوش آمدید به برنامه خودتان. خیر مقدم میگیم. تشکر. سلام علیکم همدیران عزیز. یک بار دیگر من میناداری خود رو بیان میکنم که شما من رو به این برنامه‌تان دعوت کردید و امروز خیلی هم مسئله خیلی هم مهم رو ما باید بینیم و بررسی کنیم. یعنی شکنجه نه فقط محمدعلی حیت، همچون یک زندانیان سیاسی و در عموم شکنجه در مؤسسه‌های اصلاحی جمهوری تاجیکستان. تشکر زیاد. خب چون درست فرمودید که ما امروز در مجموع در مورد شکنجه و وضعیت زندانیان سیاسی و در مجموع وضعیت شکنجه در زندان‌ها صحبت خواهیم داشت، ولی پیش از این می‌خواهیم در مورد تاریخچه یا روند پرونده این زندانی سیاسی که تحت حمایت شما بود محمدعلی حیت صحبت داشته باشیم و لطفاً بفرمایید که از کی و چگونه شما تا کی وکیل ایشان بودید و روند دادگاه چگونه صورت گرفت؟ تشکر برای این سوالتون. این سوال خیلی هم جوابش وسیع است، کلان هست و من کوشش میکنم در یک چند نقطه کوتاه‌تر گپ بزنم و امید دارم که در برنامه‌های آینده نصیب باشد ما این پرونده رو پورتر و با یک مفصل‌تر دیده میبریم، با همون جزئیات 13 ماده که نسبت محمدعلی حیت عیب اعلام کرده شده بود هر یک آن ما در ما تحلیل میکنیم و میبینیم که در حقیقت آیا اون عیب‌ها، اون گناهایی که نسبت محمدعلی حیت از طرف دادستان کل پیشنهاد شد تصدیق خود را در مرافعه سودی یافت یا که نه. عین حال من همین را گفته ها میتوانم که 16 سپتامبر سال 2015 عائله محمدعلی حیت با من و بزرگ مهر مراجعت کرد اویدی رساندنی یاری حقوقی برای شوهرشان. پیش از آن عائله های اعضایان بازداشت شده ریاست عالی حزب نهضت اسلام به چند ادوکاتورا و ادوکاتور مراجعت کرده بودند، ولی ادوکاتور که میدانستند که حمایت چنین اشخاص، حمایت اشخاصی که تحت هدف ماشین رپرسیوی حکومت امروزه تاجیکستان قرار دارد خطر است، آنها از حمایت آنها دست کشیده بودند. بالاخره ما وظیفه حمایت محمدعلی حیت را به دوش خود گرفتیم. من فقط محمدعلی حیت را حمایت میکردم، بزرگ مهر باشد هم وکیل محمدعلی حیت بود و هم وکیل سید عمر حسینی. مطابق قانونگذاری من باید همون لحظه پس از گرفتن اوردر باید با وکیل محمدعلی حیت و میخوردم، ولی این به من عموما میسر نشد. من تقریبا بعد 10 روز با وکیل محمدعلی حیت و خوردم و اوردر رو پیشنهاد کردم، فهموندم که من حمایتگری او هستم و از این پس حمایت شروع شد. طرز حمایت ما چنین به راه مانده شده بود که ما تمام دلیل هایی که از طرف حکومت پیشنهاد می شود تفتیش کنیم. اگر این دلیل ها نادرست باشند زیدی دلیل های اونها دلیل های خودمون رو پیشنهاد کنیم و چندین مراتب ما در مرافعه سودی من شخصا دیگر ادوکات خودی محمدعلی حیت دعوا کردیم که ما میخواهیم که فلان و فلان شاهدها و فلان اکسپرتیزهای علاوه‌ای تعیین کرده شوند تا اینکه بیگناهی ما اثبات شود، ولی از طرف سود علیه حکم برآورده شدگی بود پیش از آغاز پرونده جنایتی و اونها غیر قانونی به
чунин муҳлати тӯлонӣ ба ҳабс кашида шуданд. мурофиаи онҳо то шуми июн давом дошт ва дар ҳамон лаҳза ман аз он пас дигар адвокатӣ накардам ва ба ҳамин фаъолияти адвокатии ман дар ҷумҳурии Тоҷикистон қатъ карда шуд. 6 июни соли 2016. 2016 сол. خب میگفتید که این جریان دادگاه باز بود، آزاد بود، رسانه ها، ژورنالیست ها دسترسی داشتند یا سازمان های بین المللی یا اینکه پشت درهای بسته صورت می گرفت؟ مطابق قانونگذاری باید تمام مرافعات سودی در تالار سود برگزار شوند. برای همین هم سود ساخته شده است. ولی در جمهوری تاجیکستان چنین پرونده هایی که حکومت نمیخواهد که فاش شوند، نمیخواهد که خطاگی حکومت در آنجا خطاگی تفتیشات آشکار شوند، در مؤسسه های میگذارانند که در آمدن اشخاص ایلوگی از قبیل نماینده سازمان ملل متحد، نماینده واسطه اخبار عامه و عموما تماشابین ها شخصان عادیه که میخواهند که عدالت سودی رو در تاجیکستان بینند غیر امکان است. از همین لحاظ تاجیکستان، حکومت تاجیکستان و سود بهانه پیشنهاد کرد که پرونده از جانب حزب نهضت اسلام مهر مخفی زده شود، چون که در این پرونده معلومات های سری حربی، سری دولتی هست. ولی ما دیدیم یگان معلومات سری دولتی در این پرونده نیست. یگان معلومات سری دولتی این معلومات آن است که این اشخاص غیر قانونی و با تهمت زندانی می شوند. تمام. آیا جریان دادگاه ها مستقل و آزاد بود یا این دادگاه ها تحت فشار بودند؟ مثلا در همون دادگاه این قاضی یا سودی تصمیم می گرفت یا اینکه نه به خاطر مشورت یا نمیدونم فرمان یا وضعیت چی خیلی بود در مجموع در این پرونده ها؟ در پرونده چنین وانمود بود که سودیا در حقیقت مستقل است. در حقیقت مستقل است. وقتی که ما دعوا میکردیم، کنتر آرگومنت های خود رو پیشنهاد میکردیم، سودیا با چنون نمودی همدردیانه با ما گوش میکرد و وعده میداد که این مسئله ها رو میبیند، ولی از ازل معلوم بود که این علاقه یک سناریو با یک سناریو طرحریزی شده رفته ایستاده است و یگان پیشروی عموما دیده نمیشد. ما گوییم که فشار نیست، این نادرست است. فشار علاقه از اول بود. من اینجا میخواستم درباره باز کمتر عقیب‌تر میرویم به سنه 29 سپتامبر 2015 سال. ببینید 29 سپتامبر 2015 سال حزب نهضت اسلام، حزب اکستریمیستی تروریستی اعلام کرده شده فعالیتش در تاجیکستان قطع می‌گردد. یعنی کسی که اعضای همین حزب هست علاقه اعضای گروه تروریستی میباشند. اگر تو اعضای گروه تروریستی باشی منطقاً تو تروریست هستی. علاقه. ولی تا حال مرافعه سودی آغاز نشده است. ولی فوریه 2016 سال نرسیده است که پرونده محمدالî ҳаит و اعضای دیگری حزب نهضت اسلام بررسی شود و دست داشتن آنها به جرم‌های تروریستی و اکستریمیستی بررسی شود. علاقه قرار سودی اولی جمهوری تاجیکستان کلیگ گراجدانی این مسئله رو می‌بیند. کلیگ گراجدانی مسئله رو می‌بیند که مسئله گویا جنایتی رو می‌بیند. تروریسم، اکستریمیسم این عمل‌های جنایتی هستند و این نباید به فکر من که سودی گراجدانی بیند. و این یک مسئله کلان دیگر هست. من اینم هم میخواستم که پرتر مفصلتر درباره غیر قانونی بسته شدن حزب نهضت اسلام یک صحبتی مفصلتر دیگری داشته باشیم. خب سعی فرصت ان شاء الله در این باره صحبت می‌کنیم. فقط اینجا یک تناقض یا نمیدونم از شما می‌خواستم همچون وکیل که خب رهبریت حزب نهضت یعنی در مجموع همون چند نفری که بازداشت شدن، خب اعضای ریاست عالی که 18 نفر بود، در پرونده که 13 نفر، 16 هم بازداشت شدن در یک روز تقریبا. اما حزب را روز 29 سپتامبر یعنی تقریبا 2 هفته بعد غیر قانونی اعلان کردن یا تروریستی اعلان کردن. خب این چی از نظر قانونی این پروسس چگونه هست؟ مثلا اول بازداشت افرادی که مشغول در یک حزبی هستند که قانونا فعالیتش رسمی هست، یعنی در زمان اینا را بازداشت کردن که حزب نهضت فعالیت رسمی داشت، فعالیت قانونی داشت. بعد از بازداشت اینا 2 هفته بعد اینا اومدن حزب ممنوع و غیر قانونی اعلان کردن.
аз назари ҳуқуқӣ чӣ баҳо медиҳед шумо дар ин қазия? аз назари ҳуқуқӣ манъ кардани ҳизби наҳзати ислом ҳамчун як ҳизби оппозитсионии қонунӣ дар Тоҷикистон ғайриқонунӣ буд. бинед ки дар ин ҷо фақат чанд нуқтаашо ман гап мезанам. муддати кӯтоҳтарини баррасии парванда шуда мегузарад. 16 боздошт мешаванд ва аллакай 29 сентябр қарори судӣ мебарояд. мутобиқи қонунгузории мурофиавии граждании ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлатҳои муайяне ҳаст барои баррасии парванда, омодашавӣ ба парванда, ба тарафҳо расонидани аризаи даъвогӣ. барои чӣ? ба намояндаҳои ҳизби наҳзати ислом вақте ки парвандаи гражданӣ ҳаст, ҳуқуқи ҳимоя дода намешавад. саволи оддӣ. ман ин саволро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунам. барои чӣ ҳимоя ба аъзони ҳизби наҳзат дода нашуд? барои чӣ вақте ки шумо ҳизбро террористӣ эълон кардаед, пеш аз он бояд шумо амалҳои афроде ки дар ин ҳизб буд, онҳоро аввал шумо экстремисту террорист эълон мекардед ва баъд мегуфтед ки ҳизб ки онҳо дар он аъзо ҳастанд террористӣ экстремистӣ ҳаст. яъне шумо гуфтаниед ки то поёни парвандаи ин зиндонии ҳизби наҳзат бояд ки ин додгоҳе ки ҳизби наҳзатро ғайриқонунӣ эълон кард баргузор намешад, яъне танҳо баъд аз поёни парвандаи инҳо. хуб иллати ин аҷалаи инҳо, яъне ҳадаҳагишон чӣ буд сабабаш? чаро хостанд ки ин қадар зуд дар муддати 2 ҳафта ин ҳизбро ғайриқонунӣ эълон бикунанд? бовар кунед ман ба ин савол ҳечи гуфта наметавонам, барое ки ман намедонам дар мафкура, дар фикри ин намояндаҳои қудратии ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ ҳаст. магар ҳамин мавзӯе ки мо оғоз кардем, мо аз куҷо медонем ки барои чӣ сабаб шуд ки ба Маҳмадалӣ Ҳаит фишор оварда мешавад ва ӯ маҷбур карда мешавад ки нисбати ҳизби наҳзати ислом, нисбати раиси он, нисбати вобаста ба он ки онҳо шахсан касонеро ба гурӯҳҳои террористӣ даъват мекарданд баёнот дода шавад. барои чӣ ин корро ҳукумат мекунад? ба ҳеҷ кас маълум нест, аниқ маълум нест. мо фақат метавонем фарзия кунем барои чӣ ҳукумат ин корро кард. ҳар чӣ тезтар ҳизби наҳзати исломро ҳукумат, ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ҳамчун як ҳизби на фақат оппозитсиони муқобил, ҳамчун як душман ҳисоб мекард ба фикри ман. ва хубтар аст ки душманро тезтар нобуд кунӣ. ман фикр мекунам ҳоло яке аз ҳамин масъалаҳояш ҳамин аст, сабабҳояш ҳамин аст ки тезтар аз байн бурда шавад ҳамин ҳизб ва касе аз номи ҳизб ва аъзоёни ҳамин ҳизб натавонанд ягон эътироз баён кунанд, ба гирдаҳамоӣ набароянд, пикет накунанд, чунки аллакай ҳизби ғайриқонунӣ ҳаст ва иштирок дар ин ҳизб ҷурми ҷиноятӣ дорад. حالا برگردیم چون گفته در یک صحبت دیگر مفصل در قضیه صحبت خواهید کرد. برگردیم در مورد شکنجه و در زندان‌های تاجیکستان و اعتراف‌های اجباری و یک ویدئویی هم که شما نشر کرده بودید و فکرم که در اونجا با استاد محمدالله حیت شما صحبت دارید و اون اعتراف میگید که در روند بررسی اون را شکنجه کردن و لطکوب کردن. اون ویدیوش هم در رسانه هست. میشد که در مورد اون ملاقات و اون وضعیت یا شکنجه‌ای که بود، خب مطمئنم که همه اون یعنی هر چی که اون گفت در اون ویدیو نبود و در مجموع شکنجه در زندان‌ها بگید. بله، یکی از واسطه‌های کشاده‌شوی قریب که گویم 100% جنایت‌ها در جمهوری تاجیکستان این اصول‌های غیر قانونی میباشد، یعنی فشار، تعقیب، لط و کوب. شغلی که شما در همون ویدیویی که من پهن کردم و شما دیدید، خودی محمدالله حیت میگوید که حالا تا آغاز پرونده جنایتی، حالا تا یکم پرسپوسی او هنگامی در آمدن به سیزوی KGB شهر دوشنبه نسبتی به زورآوری آغاز کرده شد. وقتی که در آنجا سوال میکنم که لطوکوب میشدید و میگه که در اینجا همه لطوکوب میشود. من نیز در خودم وقتی که موقتا محبوس بودم دیدم. البته نسبت من یگان فشار، یگان زورآوری نبود، بغیر از فشارهای روحی، حقارت و دشنام و تحقیرها بود. باش نسبت شما این بود. مثلا چی دشنام و چه حقارت؟ همون حقارت‌های
аз падар, аз модар, аз оила, ҳақоратҳои маъмули тоҷикӣ. вале ман худам дидам ва ҳатто медонам мисол киҳоро зери фишор меовардан, киҳоро мезадан. ман намедонам ҳозир дар ин ҷо беиҷозати он кас фамилияшро, номашро гӯям ё ки нагӯям, вале кӯшиш мекунам гӯям, чунки ҳоло мумкин дар Тоҷикистон ҳам надонанд ки чунин ашхос зери фишор, зери латуққӯ буд. ҳамроҳи мо мисол дар ҳуҷраи боздоштгоҳи мо Турку Файзиддин буд. ки ҳаст Турку Файзиддин як ашхосе буд ки синни солаш аз 50 зиёд буд ва вай бо моддаи 200 зиндонӣ шуда буд, яъне ки истифодаи моддаҳои нашаовар бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан. вале дар асл он хел набуд. хай масъалаи дигар, қазия дигар ки барои чи тафтишот як моддар ба моддаи дигар иваз кард, ин дигар масъала. масъала дар ҳамин буд ки вай ба ман захмҳои баданашро нишон медод ки дар он аниқ дида мешуд ки пайҳои ба қувваи барқ азоб додани ӯ дида мешуд. ё ин ки масъалаи Абдураҳмонов Дарвеш, Абдураҳимов Дарвеш ки бо моддаи 104 одамкушӣ дар зиндон буд. ҳар касе ки ба ҷойҳои боздоштгоҳи муваққатӣ ё ки сизо дохил мешавад, ҳарчанде ки вай ҷиноят ҳам карда бошад, ҳарчанде ки гуноҳи вайам исбот ҳам бошад, ягон кас ба ҳукумат, ба мақомотҳои қудратӣ, ба ягон кас иҷозат намедиҳад ки ба вай шиканҷа шавад. Абдураҳимов Дарвеш ҳангоме ки ба сизо ворид мешавад, яку як бора ба картер мебаранд. бинед ба картер дар кадом ҳолат мебаранд? Дар ҳолате ки шумо тартиботи дохилии ҳам муассисаро вайрон кунед. Ино як бора мебаранд ва 10 рӯз азобу шиканҷа метиҳанд ва маҷбураш мекунанд ки як одамкушии дигар содир шудааст, вале мо намедонем инро ки кардааст, шумо ба гардан гиред, чунки шумо ҳамин тарз одамро куштед. Инҳо 3 нафар буданд ва Абдураҳимов Дарвеш маҷбур мешавад ҳамин корро ба гардан мегирад ки ҳа мо инро куштем ва баёнот менависад, нишондод медиҳад. баъд аз як моҳ онҳоро боз даъват мекунанд, боз дасту пояшонро мебанданду бо барқ азобшон метиҳанд, фишоршон меоранд нисбаташон ва бо даштномаҳои қабеҳ мегӯянд ки охир шумо одамои фалон 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 барои чи он чизе ки накардед ба гардан гирифтед. мо ёфтем ҳамон одаме ки дар асл ҳамин корро кард. аввал шиканҷа карданд ки ба гардан гиред. Ба гардан гиред. Инҳо маҷбур, бача 19 сола аст. Абдураҳимов Дарвеш 2015 солда 19 сола буд. аввал ба гардан мегиранд, бо як бор дигар инҳоро фишор меоранд, мезананд ки шумо барои чи одамҳои бад, ман хушрӯтар карда гуфтам, одамҳои бад барои чи шумо ба гардан гирифтед он коре ки накардед. аҷаб. тамоми ҳамин нишондодҳо ба воситаи фишор зӯроварӣ ҳаст. бинед ҳамин конвенсияи зидди шиканҷа чӣ мегӯяд? Фишор чист? таъқиб чист? На фақат бояд фишор дар намуди зарба задан бошад ба инсон, на фақат ҳамин фишори рӯҳӣ, таҳқир, даштном, дар ҳолати ногувор мондан, шарманда дар назди ягон кас кардан, ин аллакай фишор аст. дуруст аст. ва Тоҷикистон ҳам ин конвенсияро имзо кардагист? бале, Тоҷикистон на фақат инро имзо кардааст. Тоҷикистон қоидаҳои мухтасари нигоҳ доштани маҳкумшудаҳоро аз соли 1955 ки дар созмони милали муттаҳид қабул шудааст, ба имзо расондааст. эъломияи ҳуқуқи башар паймонҳои гуногунро имзо кардааст ва умдадор аст ки ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсонро новобаста аз вазъи ҳуқуқии онҳо ҳимоя кунад. хуб, сабаби вуҷуд доштани шиканҷа дар ҳамин зиндонҳои Тоҷикистон дар маҷмӯъ дар чӣ ҳаст? Дар фасод аст? як роҳи пулкоркунӣ ҳаст? ё чӣ ҳаст масалан инҷа дар маҷмӯъ? иллатҳош чӣ аст? ҳоло як қисматаш дуруст ки сиёсӣ ҳаст. ҳоло ба ҷуз парвандаи сиёсиҳо яке аз масъалаҳои асосиро ман дар ин ҷо маҳорати пасти муфаттишон ва тадқиқотчиёнро дар ҷумҳурии Тоҷикистон медонам. чунки бо роҳҳои қонунӣ ба даст овардани маълумоти зарурӣ ё ин ки умуман ягон маълумот аз боздоштшуда хеле ҳам мушкил аст. барои ин одам бояд чунон илм, дониши ҳуқуқӣ дошта бошад, одам бояд чунон психологи бошад ки дурӯғгӯро ё ки инсоне ки як чизро пинҳон медорад фош кунад. барои ин кор бо далелҳо кардан дар кор, барои ин кор бо
шоҳидон кардан дар кор. Барои ин бо нишондоди чанд шоҳидро гирифта муқоиса кардан дар кор. Мухолифатро байни онҳо ёфтаву боз як бори дига пурсидан дар кор шоҳидонро, то ин ки исбот кунад ки ин ашхос дурӯғ мегӯяд ва ягон ашёро мисол пинҳон медорад. Аз ин хубтар ва беҳтар аз назари мақомоти қудратии мо дул шата задан, азоб додани боздост шуда нест. ва худаш дар муддати кӯтоҳтарин ҳама чиро ба гардан мегирад ва ҳатто чизе ки дар мисоли Абдураҳимов Дарвеш гуфтем, он чизе ки накардааст низ метавонад ба гардан гирад. ин яке аз ҳаст надоштани маҳорат. дуюмаш вуҷуди ришва ҳатмӣ ҳаст. барое ки ман медонам ки дар сизое ки боздоштгоҳи муваққати рақами 1 ки мо будем, чӣ хел намояндаҳои ин боздоштгоҳ махсусан одамонро дар ҳуҷраҳои бениҳоят танг, ифлос, чиркин, пур аз кана, ғайри санитарӣ нигоҳ медоштанд ва баъда таклиф мекарданд ки агар шумо дар берун хеш табори доро дошта бошед, шумо метавонед ки ҳуҷраҳои васеъ, кушодтар ва кам одам тозаро харидорӣ кунед. дар асл ҳамин хел чуне ки иҷора мегиранд. маълум буд ё на? тақрибан 200 сомон буд моҳаш. моҳона барое ки дар як ҳуҷраи барое ки агар касе ки дар бораи сизо хабар дошта бошад, дар он ҷо старый продол гуфтани гап ҳаст ва новый продол, яъне ки ҳамон ҳуҷраҳои кӯҳна, биноҳои кӯҳна ва биноҳои нав. дар биноҳои кӯҳна ғайри имкон аст зиндагонӣ кардан дар он ҷо, вале бар шароит дар продоли нав камтар беҳтар аст ва продоли навро мефурӯхтанд. дуруст аст. ҳоло дар мавриди худи ҳамин зиндонӣ ки зерҳимояи шумо буд, устод Маҳмадалӣ Ҳаит бигӯяд ки ишон дар раванди ин ба чӣ шиканҷаҳои мувоҷеҳ шуданд, чӣ гуна аз зери шиканҷа қарор доштанд ва далели ин шиканҷаҳо чӣ буд? ягона ва асосӣ далели ин шиканҷаҳо нишондоди худи Маҳмадалӣ Ҳаит аст. ягона. Маҳмадалӣ Ҳаит ҳангоми охирон бо ман моҳои май буд, вақте ки ман ин навборо сабт кардам пинҳонин, чӣ хеле ки шумо медонед, гуфт ки нисбати ва нисбати дигар аъзони боздоштшуда ва гуфт умуман гуфт дар ин ҷо ҳамаро азоб медиҳанд, шиканҷо мешуд. шиканҷао ин задан аст, шиканҷао ин дар муддати тӯлонӣ нигоҳ доштан дар оби хунук аст. шиканҷаҳо мешавад бо таҳқиқ, шиканҷаҳо мешавад ки ба одам умуман ёрии тиббӣ намерасонанд, чӣ хеле ки дар масъалаи ҳамин рӯз ошкор шуда мо ҳамамон медонем. яке аз намуди шиканҷа аст ва на ҳатто шиканҷа мешавад, ин нарасидани ёрии ҳуқуқӣ ба Маҳмадалӣ Ҳаит, яъне ки ин метавонад ҳамчун боз ба як ҷинояти дигар мубаддал шавад, нарасонидан, дар хатар монондан мешавад. ҳамагон медонанд ки Маҳмадалӣ Ҳаит бемор аст. Маҳмадалӣ Ҳаит ранҷи дил, касалии дил доштааст ва ҳатто имконияти мумкин ки инфаркт ҳам гирифта бошад макои Маҳмадалӣ Ҳаит, вале бинед ки ба ӯ ёрии тиббӣ намерасонанд. ҳол он ки мутобиқи қонунгузории Тоҷикистон дар ҳар як муассисаи ислоҳӣ бояд табиб бошад ва табиб бояд сари вақт омада хабар гирад беморонро, агар лозим бошад ба муассисаҳои тиббии ғайри муассисавӣ гузаронида шаванд, хобонида шаванд, вале дар мисоли Маҳмадалӣ Ҳаит ин хел намешавад. дар ин ҷо яқин мо мебинем ки маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои асосии Маҳмадалӣ Ҳаит вобаста ба мавқеи сиёсии ӯ аст. Маҳмадалӣ Ҳаитро ҳукумати Тоҷикистон фақат барои ҷурми он ки дар як чанд намуд ҷиноятҳо даст доштааст, аз озодӣ маҳрум кардааст. вале ҳукумат ягон ҳуқуқ надорад ва имконият ҳам бояд надошта бошад ки ҳуқуқҳои Маҳмадалӣ Ҳаитро ба саломатӣ, ба ҳаёт маҳдуд кунад. хуб, дар изҳороти имрӯз ки дар расонаҳо садо дод, аз ҷумла расонаи Фергенаро, BBC Форсӣ, Настоящее время, Радиои Озодӣ, Ахборком ва дигарҳо, изҳороти ҳамсари Маҳмадалӣ Ҳаит, устод Маҳмадалӣ Ҳаит, Саври Нисо Ҷурабекова нашр шуд ва дар он ҷо мегӯяд ки шавҳарашон дар вақти мулоқот чанд шикоят доштанд. як ин ки гуфтанд бо онҳо тамоман муносибати инсонӣ сурат намегирад, дигар ин ки ҳуҷрае ки онҳо нигаҳдорӣ мешаванд, узр мехоҳам аз бинандаҳо, аз
туалет ҳам ё ҳоҷатхона ҳам бадтар аст шароиташ ва гуфтааст ки оғули ҳамун модари ман аз инҷо беҳтар ҳаст ва инчунин дар ҳамун ҳуҷраи танг афроди зиёдӣ нигаҳдорӣ мешаванд. ин яке аз шикоятҳош буд ва дигар ин ки аз бемории ҷигар ва дил ранҷ мебарад ва гӯё тибқи гуфтаи ҳамсараш рӯзи 6 феврал устод Маҳмадалӣ Ҳаит як сактаи қалбиро таҷруба мекунад, пушти сар мегзаронад ва барои 10 рӯз ба ишон на дору дода мешавад, на даво ва ҳамчунин ҳеҷ духтур ё пизишке ӯро муояна намекунад. خب در این چیزهایی که گفته شد آیا همه این برخوردها و رفتارها معیار قانون است؟ چون رئیس زندانها منصور عمروف گفته است که خب اینجا زندان هست و این مشکلات یا این وضعیت تنگ زندانها یا این حالتها طبیعی است. مثلا آیا واقعا یک چیزی یعنی زندان باید چنین باشد یا اینکه نقصی صورت گرفته است در این مواردی که ما ذکر کردیم؟ با منصور عمروف گفتنی هستم که اگر عصری میانه می بود ممکن که زندان ها در همین شکل می بودند، ولی منصور عمروف باید بیشتر کودکسی اجرای جزای جنایتی رو از من داند، چون که این یگانه و اساسی حجت می باشد که مؤسسه های زیرتابع او از روی آن کار میکنند. مطابق ماده 143 پریم 1 اگر من خطا نکنم شرط و شرایط نگاه داشتی اشخاصی که با مهلت‌های یکمره زندانی شدن نشان داده شده است. در آنجا آورده شده است که اشخاصی که با حکم نگاه داشتن در محبس ها با یکمره چی شدن وادار شدن مجبور هستند یک عمر در بازداشتگاه ها نگاه داشته شوند، باید در حجره هایی که نه زیاده از 2 نفر در اون میتوانند استقامت کنند نگاه داشته شوند. در تمام حجره ها باید در قانون است. ماده 143 پریم 1 کودکس اجرای جزای جنایتی. همین یک بار دیدن در کار ببینید رقمش رو. دیگر وضعیت سانیتری و وضع تفتیش از وضع سلامتی محبوسان این وظیفه مهم و اساسی تمام کارکنان مؤسسه اصلاحی هست. من سوال داشتم که این قدر مبلغی که از تشکیلات های خارجی از دولت های خارجی برای تکمیل و پیشرفت عدلیه برای دموکراسی حکومت تاجیکستان میگیرد، پس کجا صرف میشوند که شرایط عادی نگاه داشت های محبسخانه های تاجیکستان هیچگاه دیگر نشده ایستادند. یک محبسی که در طرف شاهراه دوشنبه و وحدت ساخته می شود تا حال هم ساخته نشده است. این مبلغ ها کجا صرف می شوند؟ برای چی شرایط محبوسان بهتر کرده نمی شود؟ علاقه این اشخاص با گناهگار بیگناه جزای خود را گرفتند و باید آنها از آزادی محروم باشند، ولی که نباید از دیگر حقوق محروم باشند، از حقوق رساندن یاری طبی، از حقوق خورد و خوراک، از حقوق تماشای تلویزیون، از حقوق مطالعه رادیو و گازت. یعنی که این حال تاجیکستان همه خیلی محبوسه خود را نگاه می‌دارد که اونها عموما یگان خبر ندارند که در دنیا چی گپ می‌شود. یعنی محبوس‌های تاجیکستان طبق قانون حق دارند که دسترسی به تلویزیون و رسانه داشته باشند. بله، با تلویزیون، با رسانه، با حق دارند با مکاتبه، حق دارند با گرفتن مکاتبه از چه مکتوب. مثلا مکتوب میتونن نویسن، میتونن اونها حتی با خش تبارشون زنگ زنن. حتی البته این محبوسای یک عمره هم محبوسای یک عمره هم حق دارن که با مدت معین در یک سال در مدت معین آنها حقوق دارن که زنگ زنن، ولی البته این زنگ‌های آنها گوش کرده میشود و مکاتبه آنها از سنزور میگذرد، یعنی که نظارت کرده میشود. آیا این که در 6 ماه یک بار اونا امکان ملاقات دارن این طبق قانون است؟ این طبق قانون است و در 6 ماه یک بار. آها. و امکان دارد که قوانین بین المللی یا سازمان بین المللی فشار بیارن که این تغییرات وارد شود و این مهلت 6 ماهانه مثلا 3 ماه یا نمیدونم در یک فصل یک بار تغییر یابد؟ امکانی در کدکس اجرای جزای جنایتی چنین نوشته شده است که
фақат дар пас аз муддати адои ҷазо ба муддати 10 сол ва нишон додани рафтори намунавӣ шояд ки ягон сабукӣ аз тарафи маъмурият нисбати ашхосе ки якумра зиндонӣ шудааст шавад ва мумкин ки дар ҳамин ҳолат мумкин ҳам шумораи мулоқотҳои кӯтоҳмуддатро дароз кунанд ва ё ин ки давомнокии ҳаминҳоро камтар дароз кунанд. ин ба вазифаи маъмурият аст. хуб зиндонҳое ки ба ҳабси абад маҳкум ҳастанд онҳо фақат дар 6 моҳ як бор имкони мулоқоти кӯтоҳмуддат доранд, дуруст? Бале, то 3 соат. аз ин бештар ҳақ надоранд. Не, аз ин бештар ҳаққи мулоқоте ки масалан як шаб бошад, як рӯз бошад надоранд. Не, ин хеле надоранд. Ана бинед ки дар ин ҷо ҳам яке аз усулҳои ришваситонӣ ҳаст. чӣ ҳаст ин усул? то 3 соат гуфтем. ин маънои онро дорад ки аз 10 дақиқа мисол то 3 соат. дар ин ҷо имконияти бениҳоят калони ришваситонӣ аз хешу таборе ки ба мулоқот нисбати наздиконашон ба муассисаҳои ислоҳӣ мебиёнд вуҷуд дорад. бинед ки агар шумо хоҳед ки бо хешу таборатон зиёдтар мулоқот кунед имконияти ситондани ришва зиёд аст. дуруст аст. ман яке аз хуб ҳоло дар идомаи суҳбат устод Маҳмадалӣ Ҳаит аз ин шикоят мекунад ки таи 3.5 соле ки дар маҳбас буд ӯ аз ҷониби шахсе ки қаблан собиқ муовини раиси кумитаи зиндонбонҳои Иззатулло Шарипов буд ба номи Нуриддин Раҳмон ҳамеша мавриди шиканҷа қарор мегирифтааст ва озору азият ва ҳамчунин ба ҳамсараш он захме ки дар пешониш ҳаст ва дар шикамаш ва ҳамчунин вақте ки шикоят мекунад ки ҳамин Нуриддин Раҳмон ҳамеша ӯро мавриди зарбу шатм қарор медод, шахсе ба номи Валӣ мегӯяд ки туро шиканҷа кардааст, чунин чизе ҳақиқат надорад. мегӯяд агар бовар намекунӣ аз ин тарафи шиша биё, ман аз кӯдакам хиҷолат мекашам ки ман шалворамро ё ҳамун шимамро дар биёрам ки бибинед чӣ балои ба сари ман оварданд. ва вақте ки он Валӣ намебиёяд ин тараф ва устод Ҳаитам ба хотири эҳтироми ба хотире ки кӯдакош чӣ нашаванд натарсанд ва аз он ҳолат дигар нишон намедиҳад ки чӣ балои сарашон оварданд. ва оё дар мавриди ин шахсе ки ин шиканҷагаре ки намедонам падару модар дорад, фарзанд дорад, Нуриддин Раҳмон аз назари қонунӣ чӣ чора дида мешавад ва сабаби ин ҳама шиканҷа дар таи 3.5 сол чӣ ҳаст? Масалан оё ӯ ба хости худаш шиканҷа мекард ё ки ба ӯ дастур шуда буд ки бояд ин шиканҷаро мекард? агар ба ҷои шикоят сурат бигирад бояд фақат аз болои ин Нуриддин Раҳмон шикоят сурат бигирад ё ин ки мо аз куҷо метавонем аз назари қонунӣ муайян кунем ки фармондиҳанда кӣ буд? якум мехостам дар аз Нуриддин Раҳмон оғоз кунам. шумо савол додед ки ӯ ин корро барои чӣ мекард? оё аз болои барои ин кор фармон буд ё ки дигар чиз? дар асл ба фикри ман дар ду ҳолат метавонад Нуриддин Раҳмон шиканҷа кунад нисбати ба озодшудаҳо. якум ҳолат Нуриддин Раҳмон садист аст, яъне ки шиканҷа карданро дӯст медорад ва аз азоби яке дигар ҳаловат мегирад, ё ки дар ҳақиқат гуфтаи шумо аз боло аз каси дигар фармон ҳаст ки нақша ҳаст ва бояд ки мо мунтазам маводҳоеро нашр кунем ки ҷинояткорона будани ҳизби наҳзати ислом мақсадҳои онҳоро ба тамоми дунё ба аҳолӣ пешниҳод кунем. ман дар ин ҷо фикрро мекунам, ман Нуриддин Раҳмонро намешиносам ва характери ӯро намедонам, барои ҳамин гуфта наметавонам ки Нуриддин Раҳмон ашхоси садист аст, одами бераҳм аст, вале умуман фикр мекунам ки ин нақшаи аз боло аст ва бо мақсади умумӣ бадном кардани ҳизби наҳзати ислом, рӯйпӯш кардани ҷиноятҳои худашон содир карда шуданд. ва дар бораи Валӣ низ гуфтанӣ ҳастам. дар ин ҷо Нуриддин Раҳмон ҳатман бояд бо ҷурми шиканҷа, ин ҳам моддаи 143 кодекси премия кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад. вале як мушкилӣ ҳаст ки ашхосе ки ин парвандаҳоро дида мебароянд худ низ имконияти дар ҳамин қазия даст доштанро доранд ва бениҳоят монеаҳо эҷод мекунанд барои баррасии ин парвандаҳо. Валӣ низ дар ин ҷо чӣ кор мекардааст? тибқи маълумоте ки мо гирифтем, Валӣ низ ба яке аз ҷиноятҳо даст задааст. ҳуқуқҳои Маҳмадалӣ Ҳаит ва Пай Саври Нисоро
ҳуқуқ ба муошират, ҳуқуқ ба сири оилавӣ вайрон кардааст. чӣ қиле ки дар баёнияшон оилаи Маҳмадалӣ Ҳаит гап мезананд, онҳо вали телефонашро монда тамоми суҳбати онҳоро сабт мекунад ва ин сабтро бурда ба касе нишон медиҳад. ҳол он ки мутобиқи қонун гуфтааст ки дар ҳузури намояндаи муассиса бояд хештабори ин боздошшуда мулоқот кунанд, вале нагуфтааст ки дар ҳузури намояндаи муассиса бо сабти видеоӣ ёки аудиои суҳбати онҳо. худи балиам ҷинояткарзанӣ мекунад. Бале. хуб бирем суроғи суоли охир. خب شما بدانید که سازمان ملل متحد، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان درخواست کرد که بنابر اینکه در روند بررسی پرونده و حکم سود هیچ قوانین داخلی و بین المللی رعایت نشده است و این حکم به اساس هست و باید که محمدعلی حیت و همچنین بزرگمهر یاروف و همچنین زید سعیدوف پرونده‌های جداگانه است. هر کدام اینا باید هم آزاد شوند و هم غرامت یا همون خسارات مالی پرداخته شود. و اینکه چند ماه قبل یک ماه قبل دادستان کل و فکرم رئیس دادگاه عالی گفت که شیر محمد شاهیان گفت که زید سعیدوف و اینهایی که سازمان درخواست کرده است آزاد نخواهند شد. خب شما بفرمایید که چی مکانیزم سازمان ملل متحد دارد که میتواند تاجیکستان را مجبور بکند که این زندانی ها را آزاد بکنند؟ آیا از طریق تحریم، فشارهای کشورهای دیگر یا قبول قطعنامه؟ یعنی ما چی کار کرده میتوانیم که وادار بکنیم که حکومت ستمگر تاجیکستان یا پرزیدنت هست یا هر شخصی هست این زندانی را آزاد بکند؟ مکانیزمش چی است؟ چی کار باید کرد؟ алакаш бу чанд механизми таъсиррасонии созмони милали муттаҳидро номбар карде: таҳримҳо, фишорҳо, маҳдудият кардан дар иштирок дар ягон ташкилотҳои байналмилалӣ, таҳримҳо нисбати ашхоси муайяне ки даст доранд бар ин ҷиноятҳо метавонад ки Тоҷикистонро водор кунанд. вале ба фикри ман ягона воситае ки ҳукумати имрӯзаи Тоҷикистонро метавонад водор кунад ки мавқеашро ва рафторашро нисбати маҳбусони сиёсӣ дигар кунад, ин таҳримҳои иқтисодӣ ҳаст. чунки иқтисоди тамоми иқтисоди Тоҷикистон ин иқтисодиёти як рафта иқтисодиёти як гурӯҳи маҳдуди одамон мешавад. агар ба ҳамин гурӯҳ бар манфиатҳои иқтисодии онҳо таъсир расонида шавад, онҳо имконияти озод кардани маҳбусони сиёсиро доранд. бинед ки як чизи дигарро қайд кардани ҳастам. ҳамин рӯз аллакай изҳороти сардори раёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ба нашр баромад ва гуфта шудааст ки он ҳодисаҳое ки оилаи Маҳмадалӣ Ҳаит гуфтааст ҳамаш дурӯғ аст ва ягон шиканҷа дар зиндониҳои Тоҷикистон нест. بدون بررسی کردن این قضیه. بدون اون که در مدت کوتاه علاقه چند نفر پرسیده شد، گویا محمدعلی حیت پرسیده شد، تشخیص طبی گذارنده شد، تشخیص سوای علاقه خلاصه تشخیص در دستی این سردار ریاست هست، شهیدا پرسیده شد، اون اشخاصی که در یک حجره با محمدعلی حیت هستند پرسیده شدند. گویا همین کار شد. ولی من دقت خود و دقت شما، دقت تمام جامعه تاجیکستان و جهانی رو و علاوه خصوص حکومت جمهوری تاجیکستان رو به آن روان کردنی هستم که مطابق قانونگذاری اثبات آن که محمدعلی حیت شکنجه شده است بر ذمه محمدعلی حیت نیست، بلکه مطابق قانونگذاری خود حکومت و اشخاصی که گناهگار کرده می شود از طرف محمدعلی حیت که گویا نسبت جنایت صادر کرده است، باید او اثبات کند که او شکنجه نکرده است محمدعلی حیت را. برای همین برای بررسی عادلانه باید یک کمیسیه بی‌غرض با اشتراک سازمان‌های نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی بین المللی، سازمان‌های حقوق، کمیته صلیب سرخ جمهوری تاجیکستان، OBSE و تشکیلات‌های غیر دولتی با نماینده‌های واسطه اخبار عامه در آمده این قضیه محبوسان سیاسی، قضیه تمام دیگر محبوسانی که در جمهوری تاجیکستان هستند و زیر شکنجه، فشار، تعقیب
нигоҳ дошта мешаванд, дида баромада шавад. Агар дар ҳақиқат ҷумҳурии Тоҷикистон мақсади сохтани давлати демократиро дошта бошад, бояд ақаллан як хишти ҳамин пойдевори давлати демократиро монад, иҷозат диҳад, чунин комиссион ташкил карда шавад ва тамоми даъвоҳо беғаразона санҷида шаванд. ташаккури зиёд аз шумо акай Ҷамшед Ёров, ва дар ин ҷо суҳбати худамонро ба поён мерасонем ва умедворем ки дар барномаи оянда суҳбати бештаре дошта бошем дар умуммеҳварияти зиндониёи сиёсӣ, вазъияти ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон ва ҳамчунин мушовираи ҳуқуқӣ ба шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар ин фазои танг ва бемаълумоте ки вуҷуд дорад мо битавонем камам ки бошад бо машваратҳои шумо шаҳрвандои Тоҷикистонро, хонаводаҳои зиндониёро ва касое ки ҷабр дидаанд аз системаи додгоҳи қазоии Тоҷикистон машварат бидем ва кӯмаке карда бошем дар ин замина. Бо шумо худоҳафизӣ мекунем ва мунтазирем дар барномаҳои оянда. Худо нигаҳдори шумо. Худо нигаҳдор. Ташаккур барои даъват. Хуш омадед.